Ashize umwaka urenga amezi abagore bafite ipeta ryo hejuru mu ngabo z'u Rwanda bazamuwe mu ntera bavuye ku ipeti rya Lieutenant Colonel. Perezida Paul Kagame yahaye ipeta ryo ku rwego rwa Colonel abagore 7 bakora muri RDF, bihita bibagira abafande bafite iryo peta bonyine mu gisirikare cy'u Rwanda. Muri RDF abagore bari ku rwego rwo hejuru senior officer ni beshi, ariko reka nkubwire 7 aribo bakuru kuruta abandi. Kugeza ubu bafite ipeti rya Colonel ndetse bazamuwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uwa mbere ni Colonel Lydia Bagwaneza, akorera umutwe ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Republic Guide. Afande Colonel Bagwaneza yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 1990 abikundishijwe n'umubyeyi w'inkotanyi cyane. Afande Colonel Bagwaneza Lydia yari mu bazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel. Afande akaba umubyeyi w'abana 3 b'abakobwa. Yinjiye mu gisirikare afite imyaka 18. Mu mwaka wa 2017 yahawe ipeta rya Lieutenant Colonel. Uwa kabiri akaba Afande Colonel Betty Dukuze. Lieutenant Colonel Betty Dukuze ni umubyeyi w'abana 3, nawe wazamuwe mu ntera ahabwa ipeta rya Colonel. Mu mwaka wa 2019 nibwo yari yazamuwe mu ntera ahabwa ipeta rya Lieutenant Colonel ava ku ipeta rya Major. Uwa gatatu ni Berina Kayirangwa. Berina Kayirangwa ni umugore umaze igihe kinini mu gisirikare, mu bazamuwe mu ntera bagahabwa ipeta rya Colonel nawe arimo. Afande Colonel Berina Kayirangwa yavukiye muri Uganda, aho umuryango we wari warahungiye mu mwaka wa 1959. Numwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu ubwo ari mu ngabo z'u Rwanda zahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Afande Colonel Berina Kayirangwa kwinjira mu gisirikare byatumye adasoza amashuri ye. Nuko urugamba rurangiye yabashije kuyasoza, yaje kwiga abona impamyabumenyi y'ikiciro cya 2 cya kaminuza mu bugeni. Afite kandi masters mu masomo ajyanye n'umutekano, byongera ku yandi yize ajyanye n'igisirikare mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama. Afande Colonel Serafina Nyirasafari, madamu wa Afande Juvenal Marizamunda, Ministre w'ingabo z'u Rwanda. Afande Colonel Serafina Nyirasafari nawe yazamuye mu ntera ahabwa ipeta rya Colonel. Colonel Nyirasafari Serafina yavutse mu mwaka wa 1970, avukira mu majyaruguru y'u Rwanda. Yinjiye mu gisirikare mu mwaka wa 1991. Muri Mutarama mu mwaka wa 1994 ahabwa ipeta rya Suyotona. Yakoze imirimo itandukanye irimo ushinzwe ibikoresho, akora mu ishami rya RDF rishinzwe abakozi mu bijyanye n'imari. Yabaye kandi umucungamari mukuru mu ishami rya gisirikare rishinzwe ubwishingizi MMI. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'ingabo z'u Rwanda hagati ya 2022 kugeza mu 2021. Mu bijyanye n'amashuri asanzwe afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kaminuza mu bijyanye n'imari. Yakuye muri kaminuza y'u Rwanda ndetse n'impamyabumenyi y'ikiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'umutekano, nawe yakuye muri kaminuza y'u Rwanda. Dukomeze. Afande Colonel Lusane Ingabire Sengimana ari mu bakiri bato mu gisirikare cy'u Rwanda. Yahawe ipeti rya Colonel. Yize ishuri rya gisirikare mu Bubiligi Royal Military Academy, arangiza cadet course mu mwaka wa 2011. Yakoze mu myanya itandukanye ku cyicaro gikuru cya RDF n'ahandi nk'Igako i Musanze. Abona kandi n'andi masomo ya gisirikare yagenewe abasirikare bakuru yatangiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afande Colonel Sitela Uwineza abarizwa mu mutwe w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Afande Colonel Sitela Uwineza mu mwaka wa 2020 yari afite ipeta rya Major, nawe ari mu bahawe ipeta rya Colonel. Afande Colonel Uwineza ni umubyeyi kandi yakoze inshingano ze za gisirikare mu bice bitandukanye. Mu mwaka wa 2020 yoherejwe mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Afande wa 7 ari na afande wa nyuma ni Colonel Marika Muragijimana, yahawe ipeta rya Colonel nawe azamuwe rimwe nabo navuze haruguru. Ubutaha nzagaruka ku bigwi n'amateka byabo. Niba ukunda amateka ya SF Media TV, kora subscribe, like na share. Ndabakunda. Stay on touch. Jye nari kubw'Imana Jean Claude.